عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين على أئمة الهادين المهديين سيما على قائمهم وخاتمهم سيدنا وإمامنا وولينا أبي القاسم الإمام المهدي حجة بن الحسن صاحب العصر والزمان. اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. لعنة الله على أعدائهم وظالمين وقاتلين من الأولين والآخرين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصائد على سنتي معي في خطيرة القدس. صلوات عليه. إلهي بحق محمد وآل محمد سوء صمت وقبول سوء منت وقبول وزنت وقبول يم أسرات جيرج مجلس نصر جاني طرف فیضك عنایتك مغفرتك جن ساری اثرات کر اصلیت مجلس مز عطا سن حاجات کا روا ساری مشکلات کا آسان سانن بیمارن بخش شفا الہی بحق هؤلاء المعصومین جنابی مولانا محمد عباس انصاری جمن کا شفائی کامل عطا ثانی ملتمسن دعا کر قبول ثانی بیماری میں التماس کرنے جمن کا شفائی کلی عطا سون توبہ قبول ثانی گناہ کر مغفرت ون رحمت کر شامل حال. بہرحال ہم نے تمہیں وقت زیادہ ممکنس حاضرین محترم کیا مطالب کر عرض یم تقریباً سیمان فقہی دائرس مز روشنی آسی ہوئی آئے روایت نبوی حدیث مبارک اس روایت بہت از حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشنی ہمشی
از معنی ارشاد فرماوان الثابت علی سنتی یہ ثابت قدم روزی میانی سنت اس پر معی سشلیس سیت فی خطیرت القدس تت جائی بیش تسمز یا جائی باعث اللہم صلی علی محمد و آل محمد ام خود سہل ترجم اس میانی سنت اس پر روزی پابند سو آسی می سوچ آخرت اسمز میانی جائی اللہم صلی علی محمد و آل محمد عرض کرو مختصر طور کریں متعلق تبلیغ عرض یہ میانی بابت اصل تبلیغ بوزن بارے نہیں بابت اصل تبلیغ تذكر عرض فقه كيس دائرة اسمه أصلتي توش سادي أهل الإسلام البطا فقه ونانش شريعة الشريعة حضرت رسول خدا صلى الله عليه وسلم دنيا سكرون بيش خدا تعالى سنتي امش اہمیت چھ حضرت صادق علیہ السلام سے ارشاد فرماوان فقہ کی زبان لیت السیاد علی رؤوس اصحابی حتی یتفقہوا فی الدین کاش میں یہ موقع بدم چوب میانے نمن شاگرد أصحابا كندر سارا كاجي دماغ جوب كاج أستاذ حتى يتفقهوا في الدين يتسكالس دين وفقه زمان دار مدار شو فقه ات حدیث مبارک اسمس فرماوان یسکا میانی سنت اس پر روزی تسمن انجام آسی پر ات کربت رمانی بی کرب کوشی سٹا سہل لفظ مستعو مطلب توی بہت کی سنت اکمانی عمومی لحاظ یعنی یسکا میانی شریعت اس پر کرے عمل سو آسی میسیت بیشتر اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ عام معنی ہے تو اتنا سن شاک کی کوئی مسلمانس یسکا تینس فرمانس پر پکی امرس مزدی نائیس مزدی تسن انجام آسی تم آسن رفاقت تھوان تمن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیشت آتنا مجھز زکاة مسلمان شاقی کتا تب اکسی معنی شیط پڑھنے والا یسن ات شریعت اس پر پابند روزی مسلمان تس آسنے رفاقت کی ناوی رسالت محابس سے پانی جرن معنی وہ آت معنی دیم معنی یوزن چھوڑا تمن علماء نش ظاہر گسان یمن اس ونان چھ مجتہدین جامع شرائط تمن نش معنی سنت سٹھا وسیع تات من
تَتھ معنیَس منٛز چھُ سورُے شریعت یِوان حضرت تِم چھِ فرماوان سنت گوٚو یہ کیسا کلام کرن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سنت گوٚو یۄس عمل جناب رسالت مآب آون پننِس سیرت مبارکس منٛز سُہ تہِ بنان چھُ سنت بیٛاکھ تایید یعنی پانہٕ چھِنہٕ حضرت نہ فرماوان نہ چھِ عملی طور ہاوان بلکہ تِمن برونٛٹھٕے کَنۍ چھُ اکھ مُسلمان مومِن صحابہٕ صٲب یہِ چھُ کانٛہہ عمل کران دیٖنٕچ مثلاً وضوٗ چھُ کران نٮ۪ماز چھُ پران بیٚیہِ کانٛہہ کٲم شریعتُک چھُ بچاوان حضرتس تھی برونٛٹھٕ کَنۍ تہٕ حضرت چھِنہٕ تِمن کِہیٖنۍ فرماوان ژھۄپہٕ کران یِہوٚے ژھۄپہٕ چھِ بنان پتہٕ قانوٗنِ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم أمِس شخصہٕ سُنٛد عمل حضرتس اتھ چھِ تعیٖد گژھان ژھۄپہٕ سۭتۍ اتھ چھِ یِتھ پٲٹھۍ دِوان ناو سٲنۍ مجتہدیٖن قول رسول یا قول معصوم عمل معصوم تقریر معصوم یعنی تائید معصوم خیر یہ اجتہادی بحث اچھا عوامس ات سۭتۍ کانٛہہ تعلقہ کینٛہہ اتھ چھُ اتھ بیٛاکھ ترٛیٚیِم معنی کرُن یُس اسہِ لگہِ سُہ گوٚو سُہ سنت یُس واجبس مقابل آسہِ یہ چھُ فقہُک سنت یۄس وۄنۍ بٔڑ تشریح چھِ یہِ چھُ معنی اجتہادُک مجتہدن نِش یہِ چھُ پوٗرٕ شریعتُک معنی بۄنہٕ چھُ اتھ گژھان فقہ فقہ چھُ لگان اسہِ عملی طور مجتہد سٕنٛدِ فتویٰ موٗجوٗب تہٕ اتھ لفظس چھُ معنی گژھان فقہس منٛز سنت واجبس مقابل کتھ لگہِ اَسہِ پانس یعنی یورٕ چھُ واجب یورٕ چھُ سنت یِہوٚے لگہِ اَسہِ تیٚلہِ پٮ۪ٹھ چھِ وٕنکٮ۪س کتھ کرٕنۍ کینٛہہ متعلق اگر نہٕ ذہنہِ منٛز آے بہٕ تھاوو تۄہہِ برونٛٹھٕ کَنہِ تَمہِ پتہٕ آسہِ مُصیبتُک اِشارٕ مجلس گژھِ ختم وٕنکٮ۪نس تِکیٛازِ یہِ خطاب چھُ سارنٕے مُسلمانن البتہ تِہنٛزٕ مجلس چھنہٕ کُنہِ فرقس یہِ چھنہٕ کُنہِ طبقس خاص یہِ چھنہٕ کُنہِ پارٹی خاص اہلِ بیتن ہٕنٛز مجلس چھِ پیغام خۄدایہِ یعنی قرآن تہٕ سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھُ گۄڈٕ تمام عالمی اِنسانیتس مگر اڑیو مٲنۍ نہٕ پیغمبر یا پیغمبر باقی علیہم السلام یا حضرت مٲنۍ نہٕ تِم ترٛٲے دوٚپ حُکم مگر أسۍ چھِ سٲری الحمدُاللہ مُسلمان خۄدا تھٲیِن واقعی مُسلمان اَسہِ چھِ سارنٕے تہٕ سانہِ باپتھ چھُ یہِ آواز اہلِ بیتن ہٕنٛز کُنی تمام حدیث اتھ چھنہٕ کٕہۭنۍ کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ ؤنِتھ یِتھ پٲٹھۍ گژھِ تہِ نہٕ وَنُن یہِ ہسا چھِ شیعن ہٕنٛز مجلس کانٛہہ گژھِ نہٕ وَنُن یِتھ پٲٹھۍ یہِ ہسا چھِ سُنین ہٕنٛز مجلس نہ یِمہٕ مجلسہٕ یِم دۄشوَے مذہب چھِ برپا کران تِم چھِ اِسلام چہِ مجلس چاہے تَتھ منٛز علما آسن شیعہ سۄ چھِ اِسلامٕچ مجلس چاہے تَتھ منٛز سُنی خۄطبہ آسن خۄطبہٕ فرماوان سۄ چھِ اِسلامٕچ مجلس تِکیٛازِ تمام مجلسن منٛز چھُ یِوان وننہٕ قرآن تہٕ سنت رسول خدا پٔرِو توے کِنۍ وٕنکٮ۪نس اگر اَسہِ موقعہٕ آو مُلاقات کرنس أتھۍ سلسلس منٛز کرو کینٛہہ مختصر مطلب عرض اکھ گوٚو وٲجب
زٕ فقس منٛز یِوان چھُ رِسالے عملیَن منٛز بیٛاکھ گوٚو مُستحب یا سُنت وٲجِب چھِ وَنان فقس منٛز تَتھ حُکمَس اگر اِنسان بجا اَنہِ نہٕ تَتھ چھُ عذاب نماز روزٕ حج زکات خُمس باقٕے واجِبات یِم زَن خۄدایَن تھٲیمٕتۍ چھِ زِندگی منٛز اگر تِم واجِبات بجا اَنہِ نہٕ تَتھ چھُ عذاب اَتھ چھِ وَنان بہٕ چھُس دۄشوٕنی مسلکن ہِنٛزِ روشنی منٛز تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ یہِ مسلہٕ تھاوان اَتھ وَنان واجِب یعنی جہنم یا جہنم یا چھُس توبہٕ ییٚتہِ کَرُن یا چھُس ییٚتہِ قضا کَرُن یا چھُس ییٚتہِ ادا کَرُن مۄکلیو اگر نہٕ ییٚتہِ واجِبات أنِن بجا تِم ادا کٔرِن نہٕ یہِ چھُ وعدے الہی قرآنِ مجیٖد سُنت رسوٗل اہنٛد رسوٗل فرمان تسٕنٛدِ باپتھ چھِ جہنم تَتھ مُقابل چھُ سُنت سُنت چھِنہٕ پانہٕ جنابِ رسالت مآب فرماوان بذاتِ خود بلکہِ سُنتُک اِجازت چھُ آسان پروردگارِ عالمہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ کہِ مگر تَتھ چھِ یہِ سہوٗلیت اگر اِنسان بجا اَنہِ سُنت تس ہُرن درجات یِمن أسۍ وَنان چھِ نٲفلہِ تہِ کُنہِ ساتہٕ یا کانٛہہ سُنت کار تس ہُرن درجات اگر بجا اَنہِ نہٕ أمۍ سٕنٛدِ باپتھ چھُنہٕ عذاب کِہیٖنۍ درجہِ گژھنس کم مگر عذاب چھُس نہٕ کِہیٖنۍ واجب تراونس چھُ عذاب سُنت تراونس چھُنہٕ عذاب مگر بوٚڑ نۄقصان وۄنۍ کۭتیاہ واجبات چھِ اَسہِ کِتابن منٛز علماء فرمومُت وۄنۍ کۭتیاہ سُنت چھِ اَسہِ علماء چھُ فرمومُت کِتابن منٛز مگر أسۍ دِمو ژوٚٹ دۄن چیٖزن منٛز صرف دۄن چیٖزن منٛز اکھ گوٚو یعنی زٕ واجب یعنی اکھ واجب تہٕ اکھ سُنت ژوٚٹ کرو أسۍ باقٕے چھُ کِتابن منٛز ہٲیِتھ واجب کیٛاہ چھُ تہٕ سُنت کیٛاہ چھُ أسۍ نِمو تقریٖرس یُس مجال چھُ وٕنکیٚنس مےٚ تتھ کُن نظر کٔرِتھ نِمہٕ بہٕ صرف دۄن لفظن منٛز یِم تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ تھٲیِتھ یہِ سا کا واجب مثلاً نٮ۪ماز یا چھِ واجب یا چھِ سُنت واجبس وَنان چھِ فرض ہُتھ وَنان چھِ نافلہ یا نفل گوٚو واریاہ معنی نفلُک معنی گوٚو نافلہ تہِ چھُ معنی واریاہ معنی یعنی یہِ چھُنہٕ خۄدایَن واجب کوٚرمُت کینٛہہ یہِ چھُ پنٛنِس پروردگارِ عالمس کوٚرمُت ہُرے معنی ڈٲرۍ سوزان یُس ہٮ۪کا واجب نٮ۪ماز ترٛایہِ فقہ چھُ فرماوان أمِس چھُ واجب بنان مرن وقتس تانۍ گژھِ ادا کرُن نتہٕ باسہِ تہِ قضا گژھِ یہِ ما چھِ بانٛگ پران نہ چھِ بانٛگ چھِنہٕ کینٛہہ باربار یُس ہٮ۪کا نٮ۪ماز ترٛایہِ واجب نٮ۪ماز تسٕنٛدِ باپتھ چھُ جہنم یا کرِ قضا تہٕ مۄکلیو یا کرِ وصیت تہٕ مۄکلیو اگر کِہیٖنۍ کوٚرُن نہٕ لاوبالی بنیو اتھ منٛز سالنگار بنیو اتھ منٛز اتھ واجباتس منٛز أسۍ چھِ نٮ۪مازِ ہُنٛدُے صرف ونان أمِس چھُ عذاب اتھ چھنہٕ زیادٕ اَسہِ دٔلیٖل اَننہِ کِہیٖنۍ تہِ قرآنِ مجیٖد چھُ گواہ احادیٖث دۄشوٕنی فرقن ہٕنٛدۍ چھِ اتھ منٛز بیان کران أمِس کوتاہ عذاب چھُ
مرنے پہ قبر پہ برزخ پہ پگہ قیامت ٲخر آسٮ۪س پروانہٕ جاننس کُن تپٲرۍ کَرِ پتہٕ اکھ آیہِ بس قرآنِ مجیٖدس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ بیٚیہِ گژھن بیٚیہِ چھِ گژھان جہنمی گژھن جہنمس تعلق روزِ کلامُک یِمن برابر پتہٕ تمہِ عالمُک تعلق کیٛاہ آسہِ تہِ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ اِنسان ییٚتہِ ؤنِتھ کِہیٖنۍ یہِ ہیٚکہِ پیغمبر خۄدٲے فرمٲیِتھ بیٚیہِ قرآنِ مجیٖد مگر پوزِشن تمہِ تعلقٕچ کِتھ پٲٹھۍ آسہِ کلام آسان نۄم کران کلام نۄمن سۭتۍ نۄم کران کلام نۄمن سۭتۍ یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ زٲنِتھ کِہیٖنۍ تہِ چھِ بیٚیہِ عالمٕچ خٲصیت مگر پروردگارِ عالم چھُ کلام ہاوان یِہُنٛد اکھ أکِس سۭتۍ یِم بیٚیہِ لُکھ کرن یِمن خطاب جہنمین ما سلککم فی سقر یتھ سقرس منٛز کٔمۍ أنِو تُہۍ فرد جرم کیٛاہ اوس تِہُنٛد جواب آسہِ ما سلککم فی سقر جواب آسہِ لن السقر وما ادراک ما السقر لا تبقی ولا تذر لا تبقی ولا تذر یہ چھُ جہنمُک اکھ خطرناک اکھ طبقہ بۄن رٮ۪وایتس منٛز چھُ آمُت یہِ پھوٚٹ پننہِ گرمہِ سۭتۍ سقر بہٕ چھُس آیت شریٖف تۄہہِ پیش کران پتہٕ حدیٖث پتہٕ یہِ مطلب آسہِ مےٚ برونٛہہ کُن واتناوُن تہِ واتناوو بہٕ تۄہہِ تِکیٛازِ وٕنکٮ۪س چھُ مجلسِ موعظہ تہِ چھُ میانہِ باپتھ تہٕ تُہنٛدِ باپتھ خۄدا کٔرِنۍ قبوٗل سارنٕے سقر عرض کوٚرُن باریٖلہ بہٕ پھوٚٹُس پننہِ کامہِ سۭتۍ مےٚ دِ کانٛہہ اِجازت یِتھَے ترٛاوہا بہٕ شاہ اِذن میون شاہ ترٛووُم تمام طبقہٕ جہنمٕکۍ نٮ۪نٛگلٲیِنۍ حدیث حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام چھُ ییٚمہِ ساتہٕ دۄن قٲتِلن امام حُسینن یہ نجس روح درٛاو اب یزید ابن زیاد ییٚمہِ ساتہٕ تِمن درٛاو حضرت فرماوان یُس یہِ سقر چھُ یہِ گوٚو بے قابوٗ تِکیٛازِ اتھ چھِ نارٕے ملٲیِک آسان پاسبان زٕ قرآن چھُ ثٲبت کران پاسبان نارٕکۍ ملٲیِک یہِ گوٚو بے قابوٗ یُس کنٹرول تِمن اوس یہِ ژوٚل کنٹرولہٕ منٛز تِمن مگر ییٚمہِ ساتہٕ سقر وۄنۍ دپان بہٕ نیرٕ نٮ۪بر بہٕ ژالہٕ سورُے کاینات ییٚمہِ ساتہٕ تِہنٛدۍ روح واتن یِمے یوت یِمے نہٕ بلکہِ سورُے کاینات ژالہٕ بہٕ یِم چھِ قٲتِل آلِ حُسین ٲخر یِم کرن عرض باریٖلہ ہاے یہِ درٛاو سانہِ قبضہٕ منٛز أسۍ کیٛاہ کرو پروردگارِ عالم چھُ ٲخر رحمت فرماوان فرمووُن جبریٖل أمیٖنس اکہِ دفعہ بس پننہِ پکہِ سۭتۍ انُن کنٹرولس منٛز ہُم گٔے تمام مدد گٔے بے بس مگر جبریٖل أمیٖنن کوٚر اتھ خۄداے تعالیٰ سُنٛد کنٹرول بس أتھی روز حضرت صادق فرماوان چھُ اگر جبریٖل أمیٖن أمِس بیٚہنایہِ نہٕ برابر پننِس حدس منٛز بلکہِ روزِ زٔمیٖنٕے یوت کیٛازِ زٔمیٖن تہٕ آسمان پزِ امہِ کِنارس یِہوے گوٚو سُہ سقر یتھ منٛز بے نٮ۪ماز گژھان ما سلککم فی سقر تُہۍ کٔمۍ سا أنِو یتھ سقرس منٛز لم نکن من المصلین أسۍ ہسا ٲسۍ نہٕ نٮ۪مازٕے پران وۄنۍ چھُ نٮ۪مازٕے یوت چھنہٕ لُکن ہٕنٛز خدمت چھنہ کرٕنۍ
اسلام چھُ دۄشوے چیٖز خۄداے سٕنٛز عبادت لوٗکَس خدمت یہِ چھُنہٕ یِژٕے یوت کینٛہہ نٮ۪مازٕے یٲژ چھَنہٕ خدمتِ خلق چھُ یہِ چھُ قرآنِ مجیٖد کِتھ پٲٹھۍ چھُ اَسہِ تاران فِکرِ ٲخرت تہٕ دُنیا کیٛاہ چھُ أسۍ ٲسۍ نہٕ نٮ۪ماز گُزار تَوَے آے أسۍ وَلَم نَکُن نُطعِمُ الْمِسکیٖن أسۍ ٲسۍ نہٕ مِسکیٖنَن کھیاوانٕے أسۍ ٲسۍ بخیل أسۍ ٲسۍ سرمایہ دار أسۍ ٲسۍ نہٕ بٲگراوان درگاہِ خۄدا تَوَے آے أسۍ وَکُنَّا نُکَذِّبُ بِیَوْمِ الدیٖن أسۍ ٲسۍ دَپان ہسا کَتہِ قیامت کَتہِ کٔرِو سٲرۍ دُنیاہَس منٛز تَوَے آے أسۍ یَتھ سفرَس منٛز گۄڈنِچ اَوَنَتہِ بے نٮ۪ماز بے نٮ۪ماز خۄدایا اَسہِ تُلزِ با نٮ۪ماز اَسہِ تھٲیزِ با نٮ۪ماز کوتاہ سخت چھُ نٮ۪ماز ترٛاوٕنۍ کانٛہہ چھُ واریاہ گژھان دَپان وۄنۍ چھُس بہٕ لۄکُٹ 2 ؤری 4 ؤری 5 ؤری 10 ؤری بوزو ہسا بوزو یہِ چھُ غلط ییٚلہِ یہِ واریاہ گوٚو اَمے ساتہٕ چھِ أمِس نٮ۪ماز لاگٕنۍ اَمے ساتہٕ چھِ أمِس تقلیٖد کَرٕنۍ اَمے ساتہٕ چھِ أمِس عبادتِ پروردِگار اگر 10 ؤرین روزٕ کھیٚیِن تَتھ چھُس کفارٕ تہِ دیُن بوٚڑ کفارٕ واریاہ گٔژھِتھ اگر نٮ۪ماز کھیٚیِن تَتھ چھُس قضا ادا کَرُن اَتھ نٮ۪مازِ یہِ چھُنہٕ یِوان ترٛاونہٕ کانٛہہ بالغ لٔڑکی آسہِ یا لٔڑکہٕ آسہِ یہِ گوٚو نٮ۪مازِ ہِنٛدِس بارس منٛز ژھوٚٹ تَبرکُ باپتھ کوٚر پیارَس یہِ گوٚو نٮ۪ماز حدیٖث اول ما یُحاسَبُ بِہِ العبدُ الصلاة ییٚلہِ قبرٕ منٛز اِنسان ووتن تِمن گۄڈنیُک سوال یُس گژھِ لحظ منٛزٕ نیرنہٕ پتہٕ سُہ سوال چھُ گۄڈنی من نٮ۪ماز اوسکھا پران کِنہٕ نہٕ چھُ گۄڈنیُک یِتھ پٲٹھۍ فارسی شٲعرن چھُ ووٚنمُت روزِ محشر کہِ جان گُداز بود اولین پُرسِشِ نماز بود روزِ محشر کوتاہ چھُ خطرناک کوتاہ چھُ گۄڈنیُک سوال آسٮ۪س اے بندٕ ژےٚ پٔرتھا نٮ۪ماز کینٛہہ حدیٖث صحیح چھُ اگر نٮ۪ماز آسن پٔرمٕژ اِن قُبِلت قُبِل ما سِواہا اگر نٮ۪ماز آسن پٔرمٕژ سارے عملہٕ گژھٮ۪س قبوٗل اگر تِمن عملن منٛز أمِس ہیوٚر بۄن تہِ آسہِ گوٚمُت مگر نٮ۪مازِ ہِنٛدِ برکتہٕ گژھنہٕ سارے عملہٕ قبوٗل وَإِن رُدَّتْ رُدَّ ما سِواہا اگر نٮ۪ماز آسن پٔرمٕژ مگر شرٲیطن تحت آسٮ۪س نہٕ اگر بے نٮ۪ماز سُہ بوٗزِو تُہۍ سُہ گژھِ سقرس منٛز بیٛاکھ گوٚو نٮ۪ماز گُزار چھُ مگر یہِ چھُنہٕ شرٲیطن تحت پران أمِس چھنہٕ تقلیٖد أمِس چھِنہٕ تِم احکام نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ کِہیٖنۍ تہِ یہِ وَنہِ نا اُردو پٲٹھۍ وَنان الکسایے ہوئے زن نِوان أمِس رٔٹِتھ زن نٮ۪ماز أمِس وۄنۍ کَس ضروٗرت چھِ دوٚیِم بانٛگ نٮ۪مازِ وۄنۍ کَتہِ چھِ دوٚیِم بانٛگ ضروٗرت نٮ۪مازِ حالانکہِ باقٕے چھُ زٕ شریعت اَچھا یِژھ لار کیٛاہ چھِ بہٕ کَران پَنُن پیش تہٕ وٕنکٮ۪س چھُنہٕ موقعہٕ کینٛہہ مےٚ چھُ مضموٗن ژوٚٹ کَرُن تَوَے بہٕ گژھٕ نہٕ مضموٗن جبر نیرُن یہِ گوٚو عرض مےٚ چھِ فِقہٕکۍ کینٛہہ مسٲیِل وَنٕنۍ اَتھ منٛز چھُس بہٕ بیان کران بہرحال ییٚلہِ قُبِل ما سِواہا سۄ گٔیے سۄ نٮ۪ماز یۄس پٔرٕن اگر یہِ قبوٗل گٔیَس باشرٲیِط آسن پٔرمٕژ باقٕے عملہٕ تہِ یِنَس اَمہِ چہِ برکتہٕ قبوٗل کرنہٕ اگر تِمن منٛز ہیوٚر آسٮ۪س وَإِن رُدَّتْ رُدَّ ما سِواہا اگر نٮ۪ماز گٔیَس پٔرِتھ تہِ رد یہِ چھے نہٕ باشرٲیِط کِہیٖنۍ رُدَّ ما سِواہا باقٕے عملہٕ تہِ یِنَس رد کرنہٕ تِم اگر صحیح تہِ آسنَس تِکیٛازِ اصلہِ دیٖن چھے نٮ۪ماز نٮ۪ماز چھِ اصلہِ دیٖن تِم تہِ یِنَس رد کرنہٕ اگر تِم صحیح تہِ آسن یہِ گوٚو واجِبات واجِباتَس منٛز کیٛاہ چھُ وۄنۍ توبہٕ خۄدا کٔرِنۍ اَسہِ سارنٕے توبہٕ نصیٖب دُنیاہسٕے منٛز شیرُن پوٚرمُت پان توبُک دروازٕ چھُ یَلہٕ
یہ قضا سے نماز واجب کرو قضا شرائط کرو برابر آداب کرو برابر یمت واجبات تمانو بجائے یمت سنت کم از کم یت حدس من ممکن آسہ سنت تراو سوت ام پتہ ون سنت تراو سوت کیا یہ مسجد مز گھو 24 گھنٹن مز گھن یم سات موقع گھن مسجد نماز پڑھنی اگر تقریباً دن 4 گھنٹہ خدائے سندس حضورس مز باقی تمام گھنٹہ آسان آرامن دنیا کماونس مز کاروبار کرنس مز دنیا کس لوہ لنگرس چلاونس مز آسان اس پر حضرت امیر علیہ السلام فرموت فضلس مز پوچھنے اے لوکو صبح چھو وتان نندر پتہ نیران تھی پنس کاروبارس شامس یوان کاروبار کر پتہ کھوان چوان تو شونگان نرم بسترن پہ مے ون تو تھی کر کرو پتہ ٲخرت یاد ٲخرت تعیٖن ون یہ 8 گھنٹہ تم مسجد مز ات کیا بامبر ما بامبر یہ ٹھٹت 8 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ یا مقامات پہ تھوان تم 2 گھنٹہ دِوان لوکن سۭتۍ نہٕ لوٗکھ گژھن نمازِ منٛز آوٕرۍ تھاوٕنۍ نہ عام طور نہٕ کِہیٖنۍ یِم زن بذات خود آگے ذکر آسان تم پتہ الگ کران کیا کرو کچھ کرو مگر عوامس تقریباً 8 گھنٹے دن یا 2 گھنٹے دن یہ 2 گھنٹے کیا کرو ضائع ٹھٹو ات سنت کیا ٹھٹو عام 2 گھنٹے دن خدائس ات کیا دپو نا یہ ٹھٹو یہ ٹھٹو یہ ضروری یہ ضروری اگر یہ طوفان یہ گٹ کار پھر کیا کریں پھر مسجد گھن کیا کریں ٹی وی وچو پھر کیا باندر کر گو یہ حکم نماز نماز یہ بخشن کنس یتس کالس یا کر قضا یا کر وصیت یا کر پانے بار شرعیت ادا ات نجات قیامت ہو ات بوزن حدیث علماء حضرت امام حسین علیہ السلام یہ عاشور کس دشنس پہ تمن اجازت مون مجھے تو مہلت اس پرو نماز یا تم صحابن کور عرض یا مولا زوال گو مہمو عمر اس مہلت اس پرو نماز بہرحال سو آئین مہلت دینی کے تیر لذیذ چلان نماز حضرت فرمو دوست زکرت الصلاة جعلك اللہ من المصلین نعم حضا اول وقتها حضرت امام حسین نے طرف نظر حکم فرمونس میانہ دوست خدا تُلنے سے نماز گزارن اس میں یہ دعائی حضرت حسین خدا تُلنو نماز گزارن اس میں الہی عزت کر سینس بارس من حضرت امام حسین مظلوم سن دعا قبول زکرت الصلاة نماز پہ یا طوفان نماز مگر یہ آرامس مز تم پتہ نماز مز کوتاہی کر یہ واجبک تذکر اس میں کور مقصد طور مجھے نصیحت رٹن اگر کوتاہی گھن عمر تھی خدائن عطا کرمت صحت سلامتی فراغت دنیا حلال رزق حلال حرام نہ کی حلال رزق تہ ژھانڈن گھر بار تہ بطریق حلال پکناؤن تو خدائے سند حق لوکن حق تہ ادا کریں مگر یہ نماز پر کم از کم واجب نماز یہ گژھِ برابر گژھٕنۍ اتھ منٛز گژھِ نہٕ کوتاہی گژھٕنۍ خدا کرن قبول انشاءاللہ ایسے سارے ہند یہ التجا کرن دعا کرن پروردگار عالم بہرحال منگئی سنت کت یہ کور میں عرض سنت اگر بجا ان عذاب کہین مگر یہ سنت رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکر پنن ماخذن ہندس بنیادس پہ تہ عرض سنت تمام انبیاء ہن سنت تمام انبیاء سنت پران روز گر تم مومنین تمن پنن امتن مز تم واجبات سی پتہ سنت پران جناب رسالت مار یم سن آخری پیغمبر تم ساری پیغمبر سانی پیغمبر یہ تہذے وتہ پہ صراط المستقیم پہ آخری پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سارے حضرتن پتہ یمن تہ واجب یمن تہ سنت وچھو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیز نماز سنت نماز پریکرات حتی وریمت قدماہ اس کالس قدم مبارکن کتوارم راتس پروردگار عالمس بے مداخلت کرنی يعني حبيب وما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أسكون نازل تبع القرآن المجيد سيدك يس محنت كاركس يو تقدير درس يعني سنة نماز فرس تكاد تشيك هم كارين نبواتش لوكن هداية تويك سياسة روزن سلامة روزن قرار روزن تسكين روزن اگر تو اتنے پہ نماز تو یہ بیمار لہذا کرو درمیان مز پڑھ تم پتہ جناب رسالت مآب راتس آرام فرماوان یہ سیرت مبارکس مز تم کران ضرور تران ات پہ تو وتان کران وضو تو لاگان نماز یتس کالس نماز شب واتان پتہ نماز شب پران پتہ نفل صبح پران پھر پتہ نیران مسجد واجب نماز پڑھ گو یہ سنت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر تین امتی اچھا ایمان سارے پیغمبر مگر تین امتی تہد شریعت آئین اس پہ لاگو اس پہ لاگو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن شریعت یت کرنے لاگو ات من واجب تہ ات من سنت تہ توے تیج حدیث آمت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان مبارک سنت رجم حدیث گوڑنی تلاوت کو سرنامہ بنو یہ بیان الثابت علی سنتی یہ میں فقہ دائرہ رسول اللہ ترجمہ واجب نماز مقابل سنت نماز زکات سنت نماز من ثابت قدم روزی معی سشمیسی فی حزیرت فی خطیرت القدس ترجع لتبعث بھی یعنی سوائد بالکل سوچ سی جائے تکیاز تم عملہ یمزن سبب گژھان أسۍ آسو جناب رسالت مآبس سۭتۍ حدیث منٛز چھُ آمُت یہِ وَنہٕ درمیان منٛز تبرُکن حضرتس سۭتۍ کُس آسہِ فرمووُکھ اَنَا وَکافِلُ الْیَتیٖمِ کَہاتَینِ یِتھ پٲٹھۍ آیہِ مُشتہِ مُبارک یُس دُنیاہس منٛز أکِس یتیٖمس پالہِ سُہ آسہِ مےٚ سۭتۍ بِلکُل شانہٕ بہ شانہٕ بِہِتھ یِتھ پٲٹھۍ نۄم زٕ اوٚنٛگجہِ چھِ یِکوٹہٕ جنتس منٛز کسی دائرس مز یہ کات وچھ تو یتیمن کیا چھو کران ونکس سٲنِس معاشرس مز چھا یتیمن کٲم واتان چھا واتان بیٚیہِ چھُ اکھ مسلہٕ اکھ ییٚلہِ کانٛہہ مومِن چھُ گُزران أمِس چھُ روزان اَمہِ ساتہٕ وٲرثو منٛزٕ یتیٖم تہِ یا سٲری یتیٖم یا اکھا یتیٖم یا زٕ یتیٖم اَسہِ بوٗز یِم چھِ أکہِ أمِس وصل دِوان اَتھ چھِنہٕ کِراے کران کِہیٖنۍ تہِ چھُ بڑٕ مسلہٕ یتھ سٲری مبتلا سٲری أسۍ مبتلا اَتھ چھِ
یعنی تٔمِس صرف کِہیٖنۍ نہٕ اَمیُک نہٕ پَرواے اَڑٮ۪ن جایَن گٔے أسۍ فاتحَس تۄہہِ کوٚروٕ سا ییٚمِس اِنتِظام أکِس مومنَس یِم زَن ییٚتہِ تُلوا کِرایا وِرایا نہ حظ کِہیٖنۍ نہٕ وۄتھن کَتھ پٮ۪ٹھ دِتوس ییٚمہِ ساتہٕ یہِ گُزریو أمۍ سٕنٛز مِلکِیت مۄکلے یہِ چھُے نہٕ وۄنۍ کِہیٖنۍ یہِ چھُ وۄنۍ اولادَس منٛز اَتھ منٛز اگر أسۍ مانو اَکھ اولاد چھُس نابالغ یا زٕ چھِس یا سٲری چھِ وۄنۍ چھُ تُہُنٛد وۄنۍ ہٮ۪مو أسۍ نابالغن ہٮ۪مو أسۍ اِجازت نابالغ سُنٛد اِجازت چھُنہٕ صحیح کِہیٖنۍ ییٖتِس کالس نہٕ بالغ گژھِ یا اگر بالغ آسنَس تِم دِنۍ اِجازت مگر وُنہِ چھُ مُشترقٕے نابالغ سُنٛد چھُ اَتھ منٛز چھُ نابالغ سُنٛد وارٕ تَس دَپو وۄنۍ یہِ چھُ مُشترق اگر الگ الگ آسہِ یِم دَپان نا سٲنِس مگر وُنہِ چھُ مُشترقٕے گۄژھنٕے چھُ تُلمُت یورٕ سُہ تَتھ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ سُہ چھُ اِجازت تَسُنٛد اِجازت چھُنہٕ صحیح کِہیٖنۍ تَوَے چھِ عُلماہَن ہٕنٛز طریٖقہٕ روٗدمُت ییٚتہِ ہمیشہِ وَنان ییٚمہِ ساتہٕ یُتھ مسلہٕ یِیو یُتھُے أمِس روٗح درٛاو اَتہِ گژھِ سٲرسٕے أمۍ سٕنٛدِس جایدادَس گژھِ یُس تقریٖباً گۄڈٕ پَتہٕ أمِس تانۍ اَکھ کِراے کَرٕنۍ عام وَنٮ۪س سٲری یُس زَن کِراے تھٲو مثلاً 5 کھس آے کٔرِو سا 15 دۄہَن تانۍ مثلاً 5,000 رۄپیہِ وٕنکٮ۪ن کہِ حِسابہٕ درٛۄجرٕ کہِ حِسابہٕ 5,000 رۄپیہِ ہسا چھُس سٲرسٕے پرٛاپَرٹی آنگُن یہِ ہسا چھُ أمِس دیُن مالی یتیٖم یہِ تھاوو وٕنۍ کِرایہِ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو دِتھ روٗدۍ مومِنیٖن ہٮ۪کَن کِرایہِ پٮ۪ٹھ دِتھ مالی یتیٖم پَتہٕ یی أمِس وصل بِناء گژھِ اگر نہٕ تہِ اوس یہِ بنیو پَتہٕ غٲر سٕنٛدِس مالَس پٮ۪ٹھ یَس میٖتَس وصل دِنہٕ آو یہِ گژھِ بے وصلٕے پَتہٕ یہِ مسلہٕ چھُو تۄہہِ کٲنٛسہِ ویژنومُت یورٕ چھُ مسلہٕ سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ مسلہٕ تَوَے کِنۍ أزکہِ پٮ۪ٹھ گژھِ روزُن ہُشیار اگر یُتھ واقعات کُنہِ جایہِ آیہِ گۄڈٕ کٔرِو سا اَتھ کِراے گۄڈٕ کٔرِو کِراے 15 دۄہَن تانۍ پَتہٕ یِن عدوٗلہِ مومِنیٖن تِم کَرَن پَتہٕ یِہِنٛدِس بالغ گژھنَس تانۍ اَتھ سٲرسٕے پرٛاپَرٹی کَرُن یا گژھِ الگ الگ بالغ نِن تَمہِ الگ یتیٖمَن روزِ الگ سُہ روزِ عدوٗلہِ مومِنیٖنَس حاکمہِ شہرَس روزِ سُہ ماتحت پَتہٕ کیٛاہ آسہِ حُکُم تِم پالنہِ مگر یِتھ پٲٹھۍ اگر روزِ یعنی وۄنۍ تھٲیِو سا یِہِنٛدِس بالغ گژھنَس تام اَتھ کِراے ؤری پَتہٕ یہِ مثلاً 2,000 تھٲیِو 3,000 تھٲیِو ؤرِیَس تِکیٛازِ اَتہِ چھُ وۄنۍ مُشترق روزَن وٲلۍ اَتہِ چھُ پوٚژھ یِنہٕ وول تِمن چھُ وضوٗ کَرُن تِمن چھُ وۄزُل کَرُن تِمن چھِ نٮ۪ماز پَرٕنۍ تِمن چھُ بِہُن بِہِتھ تہِ ہٮ۪کَن نہٕ تِم اَتھ مالی یتیٖمَس پٮ۪ٹھ ییٖتِس کالَس نہٕ کِراے آسہِ کٔرمٕژ لہذا گژھِ کِراے گژھٕنۍ سٲرسٕے یہِ مسلہٕ چھُو تۄہہِ بوٗزمُت کِنہٕ نہ یہِ کوتاہ عزیٖز مسلہٕ یہِ کوتاہ عزیٖز مسلہٕ یِہوٚے ووٚن یتیٖم چھُ یتیٖم سُنٛد کیٛاہ چھُ کَرُن بٔڑۍ حضرات چھِ یِم کینٛہہ اللہ چھُ نَران پانَس اللہ تعالیٰ آسان چھِ ضروٗری فاتح دۄہ کیٛاہ وَنان فاتح دۄہ ہَتہٕ حظ شٲہِد روٗزیو یہِ مےٚ أمِس گوٚبرِ حِصہٕ واتہِ یُس گُزریو بہٕ چھُس تھاوان یِمَن نابالغ پَتہٕ نہٕ کِہیٖنۍ کۭتیاہ نٮ۪مازِ چھِ حالانکہِ یہِ چھُ سورُے غلط تَتھ ووٚن مےٚ یِمو اَمِچ فِکِر کٔر أسۍ کِتھ پٲٹھۍ تھاوو پَتہٕ زُرٮ۪ن پَتہٕ گوٚبرِ حِصہٕ أمِس مٲلۍ سُنٛد یُس گُزریو مٲلِس تِمن چھُ مےٚ یِتھ پٲٹھۍ دوٚپمُت تۄہہِ چھُو یِمن دیُن ہِبہٕ وراثت نہٕ کینٛہہ یہِ تۄہہِ یِہِنٛدِس مٲلِس واتہِ ہے تَمہِ حِسابہٕ یا کَم یا زیادٕ تۄہہِ چھُو یِمن ہِبہٕ دیُن اہن حظ آ أسۍ کیٛاہ دِمو ہِبہٕ کَرو کاغذ مےٚ دوٚپُس ہِبہٕ کَتہِ چھِ یِتھ پٲٹھۍ یِوان دِنہٕ یہِ چھُ نابالغ سُنٛد قبضہٕ چھُ ہِبَس باطِل ژٕ کَتھ دِکھ قبضہٕ کُس کَرِ اگر قبضہٕ دِہَس نہٕ یہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ ہِبہٕ چھُنہٕ کاغذ
یہ کچھ قبض صرف قبض باقی تھے کاکد واکد بنان کاکد بھی تھے یہ کچھ قبض بس تک کاغذ ضرورت کاکد سے شہادت یہ ونان یہ گو وۄنۍ اگر أمۍ تھوٚو یِمن نابالغن یِم چھِ نابالغ یِہُنٛد قبضہٕ چھُنہٕ درست تَوَے ہٲو مےٚ یِمن وَتھ یِتھ پٲٹھۍ وۄنۍ ییٚلہِ تۄہہِ تھاوُن چھُ یِمن زُرٮ۪ن تُہۍ نِیِو حدوٗدِ مومِنیٖن یِم بچہِ ہٮ۪تھ اَتھ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ تِمن مٔنٛگِو شہادت اَتھ روٗزِو شٲہِد بچہِ تہِ پھِرناوُکھ پانہٕ تہِ پھیرنہٕ یہِ بہٕ چھُس ہِبہٕ دِوان یِمن پننٮ۪ن نابالغ زُرٮ۪ن مگر قبضہٕ چھُس کران بہٕ حیثیتِ ؤلی تِکیٛازِ بٔڑۍ بُڈِبب چھُس بہٕ چھُس قبضہٕ اَتھ کران وعدٕ گژھِ تھٲیِو صلوات پٔرِو مسئلہ یِیو بکار یہِ نہ بکار یہِ چھُنہ وٕچھُن یِم چھِ حٲدِثات یِم چھِ بنان پرٛٮ۪تھ گرس منٛز پرٛٮ۪تھ محلس منٛز اَتہِ گژھِ مسلہٕ رٔلِتھ آسٕنۍ خبر تَوَے چھِ واریاہ زُرۍ یِوان پتہٕ محروٗم کران ییٚلہِ نہٕ قبضے اوس ییٚلہِ نہٕ پتہٕ چھُ قبضہٕ کیٛاہ گوٚو نابالغ رٹیٛا وۄنۍ اگر أمِس مٲلۍ بُڈِبب چھُنہٕ کانٛہہ حیثیت تہِ گوٚو بدل دِیَس کھنٛڈ بدل ٲسۍ نہٕ بدل اِنسان پِتٕر دِیَس سُہ چھُنہٕ ؤلی چھُ آسان مول مٲلۍ بُڈِبب تَتھ چھُنہٕ مول آدمس ماجہِ بُڈِبب ہیٚکہِ نہٕ ؤلی بٔنِتھ کِہیٖنۍ نہ ماجہِ بڑِ بُڈِبب آدمس تام ہیٚکہِ نہٕ ؤنِتھ کِہیٖنۍ تَوَے چھُ آسان یِمن اختیار بحثیتِ ؤلی اتھ قبضہٕ کرُن قبضہٕ کرُن کیٛاہ گوٚو یہِ کھیوٚن نہٕ کینٛہہ یِمن رٲچھ کرٕنۍ برابر مصلحت زانٕنۍ کتٮ۪تھ چھُ کیٛاہ چھُ کِتھ پٲٹھۍ چھُکھ رچھُن چھُکھ پالُن تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یِوان کرنہٕ پتہٕ اگر وۄپر کانٛہہ دِیہِ سُہ کِتھ پٲٹھۍ دِیہِ تتھ چھنہٕ ولایت یہِ رٹنٕچ تس کرِ کٲم حضوٗرِ مومِنیٖن یِیہِ یہِ تھایہِ تِمن شٲہِد بہٕ چھُس یِمن قبضہٕ دِوان تہٕ بہٕ پرٛژھٕ مرجعہِ تقلیٖدس تسنہِ اِذنہٕ کرٕ بہٕ قبضہٕ اَتھ گوٚو مُجتہِدس پٮ۪ٹھ پیوٚو یہِ زٲجات چھُ پھیٹس منٛز یہِ پیوٚو مُجتہِدس پٮ۪ٹھ بہرحال یہِ مسلہٕ چھُنہٕ یِوان کینٛہہ پِتٕر ماستُر پِتُر کیٛاہ دِیہِ پتہٕ مسلہٕ چھُ یِہوٚے بٔڈِبب سُنٛد یِم چھِ عام پتہٕ محروٗم کران بہرحال خۄدا کٔرِنۍ ساتہِ اصلاحِ معاشر چھا یِہوٚے کِنہٕ بیٚیہِ چھُ اصلاحِ معاشر مےٚ نابہٕ کارس توٚر نہٕ فِکری اصلاح کرُن سوسایٹی منٛز یہِ کیٛاہ معنی گوٚو اچھا اصلاح چھُ اصلاح تتھ منٛز ٲسۍ سورُے اصلاح دیٖنہٕ دُنیا چھُ أسۍ کیٛازِ منٛگو بیٚیِس اصلاح اَسہِ چھُ اصلاح کرن وٲلۍ حضرت رسوٗلِ خۄدا گوٚو وۄنۍ مسلہٕ یہِ گوٚو فقہُک مسلہٕ یہِ گوٚو سنتُک مسلہٕ یہِ گوٚو نٮ۪مازِ ہُنٛد مسلہٕ لہذا چھُ تاکیٖد آمٕژ کرنہٕ حضرت سٕنٛدِ طرفہٕ أئمہ طاہریٖنن ہٕنٛدِ طرفہٕ شکس منٛز چھُ ہٲیِتھ کوتاہ تاکیٖد چھُ سنت بجا اننس أمِس مومنہِ سٕنٛدِ باپتھ اَکہِ وقتہٕ ٲسۍ سٲنۍ سُنی حضرات سٲنۍ بٲے تِم ٲسۍ تِمن آسہِ آمُت یہِ وننہٕ غلط فہمی شی چھُنہٕ سنت پرٲنی پتہٕ مہ گٔیو تمیُک معنی کیٛاہ گوٚو یِمن چھُنہٕ مذہبس منٛز یِمن چھُیی نہٕ سنت تمیُک معنی گوٚو اہلِ بیتن یہِ چھُنہٕ سنت کِہیٖنۍ پٔرۍتو اہلِ بیتن ہٕنٛز سیٖرت سنت کوتاہ چھُ تِمن نِش پٔرۍتو فقہ اہلِ بیت یا کم از کم پٔرۍتو رِسالہ عملیہ تتھ منٛز کوتاہ چھُ سنتُک تاکیٖد آمٕژ کرنہٕ بیٚیہِ پانہٕ عمل حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ٲسۍ 100 رکعت راتس پران سنت حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کوٚر عرض
سٹھا عبادت چھو کران جمعہ دوز رات 100 رکعت پڑھان نماز 100 رکعت پڑھان یہ تم کات چھنا ونکس پیج کڑان ٹائم وچھان ٹائمنگ یمن من چھ پتہ اولیاء چھ ٹائم نبر گژھان تم چھ ٹائمس نوان زیروس پہ اتھ کرو اشارہ تکیاز گوڈنکین اولیاء صاحب اولیاء چھ رسول اللہ معراج چھ صاحب گژھان ییٚلہِ ٹایم گژھِ زیروس پہ سارے کائنات اتھ چھ معراج گژھان سۭتۍ پتہٕ یم اہل بیت طاہرین چھ نماز پران یم چھ اولیاء یم چھ قبضہ کران زمانس تو مکانس یہ چھ اولیاء ہُنٛد طاقت یس اہل عرفان آسہِ پنُن سُہ پٔرِن یِہُنٛد طاقت کوتاہ چھُ آسان کُن پٔرِتھ خۄداے تعالیٰ دیُتمُت پنُن نہٕ کینٛہہ پنُن چھُنہٕ کٲنٛسہِ یہِ چھُ خۄداے آسان دیُتمُت بہٕ کرٕ تۄہہِ عرض بیٚیہِ چھِ کِتاب اکھ درٛامٕژ حضرت نظام الدین اولیاء تمن پٔرِو صلوات صلی علی محمد وآل محمد مقام عرفان چھُ پتہٕ توتہِ چھُ کیٛاہ یِہنٛدِس سیرتس منٛز چھُ آمُت تِم ٲسۍ 600 رکعت پران دۄہس تہٕ راتس تتہِ چھا کٲنٛسہِ طاقت کرِ ٹایمنگ کرِ حساب پتہٕ أمِس جنابس تتہِ چھِ یِوان اعتراض سۄ کتہِ سۄ فرصت کھیوٚن چھُ آرام چھُ لُکن سۭتۍ سمکھُن پتہٕ بیٚیہِ صرف نمازے یات 600 رکعت دۄہس راتس حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی تم صلوات أکسٕے وقتس منٛز آے یِمن 40 مریٖدن ہِنٛدۍ دعوت أکسٕے رٲژ خٲطرٕ 40 مریٖدن دیُت تِمن دیُت یِمو وعدٕ تۄہہِ تہِ ژٕ 40 دۄہ شامس ٲسۍ برابر 40 مریٖدن ہِنٛدِ ویلیوٗ تٔمۍ چھِ تِمو لیوٗکھمُت پرٛٮ۪تھ مریٖدس اکھ شعر اتہِ تٔتۍ چھِ ونان چیٖل اسرار سۄ چھِ کِتاب چھپیمٕژ عرفانس پتہٕ گٔے یِم زن علم مقام امامت مقام ولایت کبرا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد تتہِ کُس کٔرِ جُرت سُہ لاگہِ پیمٲنی سُہ لاگہِ فیٖتہٕ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلامس تِکیازِ کٲنٛسہِ کوٚر نہٕ جُرت وٕنیُک تام حضرت امیرس لاگہِ فیٖتہٕ دپان سُہ چھُ ماورایہِ بشر بنان پتہٕ بشرٕ سُنٛد طاقت چھُنہٕ تہٕ تیٚلہِ یہِ فیٖتہٕ ترٛایس وٕچھ تسُنٛد قد کوتاہ چھُ پٔرِو صلوات جنگہِ نہروان چھُ روتہٕ چھُ ونٛدٕ چھُ روتہٕ گوٚمُت نہروان چھِ جاے اکھ عراقس منٛز شامس اورٕ چھِ خارجی یورٕ چھِ اسلامُک فوج علی کرسنس راوی دپان مےٚ ہسا وٕچھ مولا امیر المومنین ییٚلہِ تیٖر ٲسۍ اورٕ یورٕ پکان تیٖر ٲسۍ اورٕ یورٕ یِوان لاینہٕ طوٗفانا اوس جنگ اوس جٲری مورچہٕ ٲسۍ کھڑا ہورٕ تہِ یورٕ تہِ مےٚ وٕچھ مولا درٛاو وارٕ وارٕ پننہِ خٲمہٕ منٛزٕ نٮ۪مازِ جایہِ دست مبارکس پٮ۪ٹھ درٛاے نٮ۪بر مٲدانس منٛز لٲج یِمو نٮ۪ماز سنت نٮ۪ماز اوس نا تِمن عادت یہِ چھُ ؤلی آسان بے قرار ییٖتِس کالس نہٕ محبوٗبی راجس بے قرار آسان یِہوٚے بے قرٲری چھِ خۄداے سٕنٛز مثال بہٕ چھُس دوٗرِ وٕچھان یتھ کیٛاہ بنہِ وۄنۍ اورٕ چھُ سیوٚدُے یِوان تیٖر سیوٚدُے
معتبر روایت مگر یہ دپان یم سات اور انہ گلی من تیر تیر ما ڈالہ روخ ما ڈالہ تیر یعنی یپر آسہ بوٗلۍ لاگٕنۍ سۄ ما گژھِ یپٲرۍ سۄ ما گژھِ یپٲرۍ مگر وٕچھ صاحبِ ولایت کبرا سُنٛد طاقت کوتاہ چھُ یہ دپان مےٚ گٔنٛزرٲے 500 تکبیر 500 تکبیر یم پران ٲسۍ یم تیٖر ٲسۍ اورٕ یِوان اوٚتتھ تام ٲسۍ روح کران برابر گرا ٲسۍ پتہٕ دٔچھِنۍ پیوان گرا کھووٕرۍ پیوان روح تیٖرن ہُنٛد انداز مولاہن پٔر پنٕنۍ نٮ۪ماز برابر تسجد شهادة برسول الله تعالى وإبراهيم سلمان اللهم صل على محمد وآل محمد يوز تهم تأكيد سنة اليوم جاء سنة اليوم جاء يا الله كربت ويارز يس کوشش کرِ سنت رسول خدا مٹاونٕچ وارٕ وارٕ خدا بناگار یم چیز اسلامس کو سنت جناب رسالت مادن مٹان مثلا زبان تھایا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازی باپت آگے بڑے بہان آگے نمازی زبان وائنا وار وار نمازی زبان سٹھ نا اخ سنت مٹو اس من نو نسل گژھِ پٲدٕ أمِس ترِ فکرے یتھ چھِ ٲسمٕژ بیٛاکھ توے چھُ علما پرناوان ییٚلہِ سُنت ثابتہ یی مٹاونہٕ سُہ سُنت ثابتہ چھُ پتہٕ بنان واجب یہوے بانگ اگر مٹاونہٕ یی سُنت ثابتہ مٹاونہٕ ہسا کِہیٖنۍ چھِنہٕ پنٕنۍ ضروٗری چھنہٕ وۄنۍ بانگ چھِ تمیُک معنی گوٚو یہِ بانگ چھِ بنان پتہٕ واجب سنت ثابتہ مٹاوُن یہِ چھُ بنان پتہٕ عملہِ منٛز اَنُن واجب یہ خبردار یہ سنت رسولس کم مسلمان طرف پتہ ہیکت کۭژاہ آسہِ انسانس کیٛاہ آسہِ مگر نٮ۪مازِ متعلق کیٛاہ چھُ یہِ 1 گٲنٛٹہٕ 2 گٲنٛٹہٕ 8 گٲنٛٹہٕ یہِ چھُ دیُن اَسہِ خۄدایس مزٕ دِمُت اَدٕ کیٛازِ کرو أسۍ بانٛبر سنت کیٛازِ پرو نہٕ أسۍ بہرحال پتہٕ چھُ سنت چھِ گژھان پتہٕ 2 قٕسم نٮ۪مازِ ہٕنٛدِس سنتس 2 قٕسم اکھ قٕسم گوٚو عام وۄتھو ییٚتٮ۪تھ سٲری باوضوٗ آسو 2 رکعت پرو نٮ۪ماز بیٛاکھ پرِ ییٚتی تہِ پرِ 2 رکعت نٮ۪ماز حضرت صادق علیہ الصلوۃ والسلام چھِ ارشاد فرماوان افضل الموضوع الصلاۃ بہترین کٲم چھِ نٮ۪ماز یہ چھُ سنتس کُن اِشارہ فرماوان انشاء اگر خۄش کرِ انسانس استقل زیادٕ پرِ و انشاء اگر یژھِ کم پرِ یعنی یہ چھِ صرف نٮ۪مازِ ہٕنٛدِس بارس منٛز بیٚیہِ نہٕ کُنہِ سنتس منٛز کم کٔرۍ تہٕ زیادٕ یہِ چھُ عام یتھ أسۍ ونان چھِ سنت عامہ پرٛٮ۪تھ وقتہٕ ہٮ۪کو أسۍ پٔرِتھ یہِ چھُ بہتریٖن کٲم مقامات چھِ اَمہِ سۭتۍ حٲصِل گژھان گوٚو اکھ قٕسم دوٚیِم قٕسم چھُ سُہ 5 وقتن ہٕنٛدۍ سنت انٕنۍ بجاے صبحس 2 رکعت پیشوِ دیگر 16 رکعت نماز شام 4 رکعت نماز خوفتن 2 رکعت پتہٕ گٔے نمازِ تہجد نماز شام یہ صرف امکُے سومتُے عرض کرو وۄنۍ اگر سورُے ہیٚکہِ نہٕ اِنسان یہِ پٔرِتھ یِمن نٮ۪مازٕ مگر کم از کم گژھِ گژھُن اگر دۄہلہِ ہیٚکہِ نہٕ پٔرِتھ مگر نٮ۪مازِ شامس گژھِ گژھُن نٮ۪مازِ خوفتنس گژھِ گژھُن اگر ہیٚکہِ پٔرِتھ پرُن چھُس لٲزِم چھُس نٮ۪مازِ شب درٛایہِ نہٕ زانٛہہ نٮ۪مازِ شب یتھ زن طبی خٲصیت چھِ ڈاکٹری حساب تہِ یتھ منٛز یوگا تہِ چھُ یتھ منٛز روحٲنیت تہِ چھِ بدنُک صحت تہِ چھُ تمام مشکلات تِم ثواب یِم شریعتس منٛز آمٕتۍ چھِ نٮ۪مازِ شبس متعلق تہٕ تیٚلہِ چھُ اِنسان حیران گژھان حاضریٖن
یم بڑس مقامس مز وٲتمٕتۍ دُنیاہس منٛز بوٚڑ مقام کوٚرمُت حٲصِل تِمو چھُ کوٚرمُت نماز شبس سۭتۍ بوٚڑ مقام حٲصِل نماز شبس بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ سہرس اَکُے قطرٕ اگر اوٚش ترٛایہِ عرش چھُ تَمہِ ساتہٕ لرزان عرش چھُ لرزان یم مقامس وٲتۍ تِم وٲتۍ أمِس نماز شبس باقٕے سنت تہِ ٲسۍ پران نماز شب تہِ ٲسۍ پران نماز شب تہِ میٛٲنۍ اُستاد چھِ أسۍ مشایخو منٛز آوایش رحمة الله سید شہاب الدین مرشی علیہ اللہ صلوات نیوز لائبریری چھِ وۄنۍ بین الاقوامی نوعیتس پٮ۪ٹھ قومس منٛز اوائی مرشی تِمو چھُ وصیت نامہٕ لیوٗکھمُت تتھ منٛز چھُ لیوٗکھمُت مےٚ چھِ نماز جماعت مےٚ چھِ نمازِ یۄس زن مُصلیٰ نماز جاے یہِ گژھِ مےٚ قبرِ منٛز ترٛاوُن سۭتۍ کیٛازِ مےٚ چھِ 70 ؤرین اتھ پٮ۪ٹھ نماز شب پٔرمٕژ 70 ؤرین خاص کوتاہ چھُ مقام ییٚلہِ بیٚیہِ سانہِ خطٕکۍ مرحوٗم ڈاکٹر اقبال صٲب یہ چھُ ونان نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خرید تسُنٛد آہِستار تسُنٛد شٲعری دپان ییٚلہِ بہٕ لندن اوسُس پران تِکیٛازِ ماجہِ اوسُس تربیت دیُتمُت مٲلۍ اوسُس تربیت دیُتمُت شمس العلما سید حسن سیالکوٹی یُس زن روحانی عالم چھُ زبردست اوسمُت تتہِ تسٕنٛدِس تربیتس منٛز اوسمُت پتہٕ کیٛاہ درٛاو سُنٛد جوہر پتہٕ انڈیپینڈنس نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خرید یم زن آداب ٲسۍ مےٚ سہرس وۄتھنہٕ کہِ نماز شب پرنہِ باوجوٗد یہِ کہِ لندنس منٛز اوس آسان شِشُر سٮ۪ٹھاہ سردی مگر مےٚ کوٚر نہٕ ترک نماز شب لندنس منٛز یہِ چھُ مقام دِوان شاید مےٚ کوٚرا ادا مضموٗن وۄنۍ ما چھِ کینٛہہ پران مےٚ چھُنہٕ باسان وۄنۍ عرض اوس کرُن کتہِ مےٚ کوٚر تہِ عرض وۄنۍ وٲتۍ أسۍ نماز شبس نماز شب یہِ چھِ شانہِ انبیاء علیہم السلام شانہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ تھٲیِو یاد نماز شب چھُ اَسہِ سُنت مگر جناب رسالت محمد چھُ نماز شب واجب یہِ کۭژاہ سختی چھِ آمٕژ نماز شب تھوٚو اَکہِ پَتو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یِمو شب بیدٲری کٔر پتہٕ علماہو پتہٕ یِمو اہل اللہو پتہٕ مومنیٖنو مگر رہبر چھِ اتھ منٛز یِمے اَسہِ یِوان کہِ محمد آلِ محمد سنت کِتھ پٲٹھۍ اوٚنُکھ بجا اَسہِ مُسلمانن کِتھ پٲٹھۍ دِژٕکھ تربیت سنت رسول تھٲیِو زندٕ خصوٗصاً نماز شب نماز تہجد تہٕ تمام حاجات دینی دُنیٲیی گژھنو روا تہٕ فوٲیِد چھُ مقامات کٔرِو حٲصِل یِہوٚے نماز شب چھُ سُہ رٮ۪وایتس منٛز چھُ ییٚلہِ حضرت امام حُسین تنہا روٗد تنہا ٲس سٲری خاندانٕکۍ سٲری افراد پیش کٔرِتھ یم فداکار ٲسۍ اصحاب تِم تہِ گٔے جُدا رٮ۪وایتس منٛز فنظر الی یمیٖنِہِم وإلی یسارِہِم دٔچھِنۍ ٲسۍ نظر کران کم اوس نہٕ یِوان دٔلیٖل خۄدایَس وَرٲے کھووُر ٲسۍ نظر کران خۄدایَس وَرٲے نہٕ کانٛہہ اَتہِ چھُ حق أسۍ کرو سوال مولاہس یا مولا اگر تُہۍ دٔچھُن ٲسِو وٕچھان تُہۍ کَتھ ٲسِو ژھانڈان جاے چھےٚ مولا فرماے یہِ اوسُس وۄنۍ دِوان عباس عدالت
Abbas adamlarına. Molla Kovil ki nazar, hani matlab, yosun bana dilbar eliye akbarma yiyor. Uzun kendisinden tanha. Vamaçu kam. Çağrına aşağı çusurpane cihad esmiyor. Zülcanışta yedi kırın, ayıktığımızda zervat esmiyor. Liban nam, anam, salam, te alvida. Ve şu kalam gezen Cenab-ı Zeynep esmiyor. Farmonuz ya Zeynep, budras Manchi havalı mühon kıyafeti mühayil maçı, mühon hanedan, nimen tercih tarabiyet, sarparası beraber. Beşim mühayil vesiyet, yedi namazı şabası paran, ne vesiyat karan. Yiyecek kaçı hava. Havan ayrı başının şanı osnemay iştahı. O da yetimamız. Biz kahri muhteremiz. Sarpava. Tam saç mobilin dua karayın. Metek tam saç yağıt karayın. Yeni kulaklı dirav. Rajay o intizam ke sath sakti masti sabrasmaz namaz o gezam var. İtis kalas şaham bu iddeti namaz var. İtis kalas pade zindan ismu iddeti namaz var. Rivayet muhtatir bukar namaz ziyada zikre fakr musibet de dutrav maydis. Baral Monşe zindan çıkmam dedi onu. Bunun doğrusu değil. Mahkum çıkarma. Az şu kandayı nübüvvet şahımız mızamız zindanlıklar. Yem peygamberim insan mutlağın zindan olmalıdır. Kimlerin azad. Meher ummet şek aslen avladın al. Cihadan mezbara. Ey şamil marullah. İsmeni Huda-ı Resulü. Hazreti İmam Zeynel Abidin aleyhissalatu vesselam'ın rivayet şu. İmam-ı ये पानी अम्मा मुहतरमा हजरत औलिया मुकर्रमा अलैहिस्सलाम ये पारा हमारे सब वारियो दौर पर भी है ताकि हमारे ये पारा भी है फरमाना या अम्मता ओपी वजह जवाब देता मैंने कुछ काश में मकर में सवाल न मकर सवाल इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी इंतजार जागरना में वन्यू वही सादे शो नमाज पढ़ान फोटोता नमाज शब नमन दोन क्या जित्रो इस सादे और इन नमाज तो मौजूद ये पढ़ान अर्ज करूं यानी फर्जंद yedi daman şu manayı da boğaz Dokuz açı çoğu vatan namı insan. Mesela agar çözüne başlıyor çoğu açı vatan. Suman şam. Üstelik bir arzu ko karan to vakit. Magar beşunun lakın başı yimşi uzatı vakti na vakti karan şada bu kopulu. Asıl başı. Asıl magar bakar. Bu kadar musibet çaktı böyle. Baat करने से ही ये तो छोट में शवातान युद्ध रज़ा में वातान बतावन से छाई मुझे पास नहीं कर बात ये जाते वक्त ना वक्त हम बाइशिश ने लेबान पॉपिंगे जाते बोचे ऐसे नहीं बोचे मुझे स्टीक नहीं जान the white body are doing their father, the Shumitaka twine,
Zamanın istadı parmağına marşa davacın yurt padane var. Görgü din acıtın yamaşa. Müslümanın yamaşa yapıyor. Balan karnı doğru. Yolcu peygamberimizi tutsaydı. Peygamber iman karbali kesiyor. Yüzler asıl peygamber Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem. As-salatu. Allahümme salli ala Muhammed Ve mevzu daha kısım muhtasarlı tekrar meclis. Hem zindan. Yoz ban. Zindan bana sos. Ağustos iman özünün darvazı travar yutuna मंदिर जगह ले नियम अंदर आए मगर तम साथ इमान ये आब जान आसी वातना में तम साथ से आख शबा छुगा था ये से कोई शबा नसब शब ज्यादा छुगा था अच्छु वातना शो जिंदान मान बोझान ये आउट है मुसो दरवाजा कुछ भी क्या ada sapna semanu ini person dapat dia semanu semua dapat semanu semua kasus nau rokaya junadi sekian jika semua soal tadi itu mungkin hazar marco rokaya itu tu imam saya bajuan itu sudah ini همیشه مشکل خالص من بابش پدیده هوشیار بی و من چه میشم بابش بابا خود گو بابا خود گو بابا خود گو بابا خود گو بشون جان فرمونجا اکسترام آییز گوش شور بابا خود گو Yugo Yezid'in peygamber ne kadar hukum var. İşte sağdan bağırız. Ne kadar hukum şu. Azadamani Hüseyin. Açısının zıddayık kısmı zindanı. Abi zindanı şu kazanlık yapmış sağçı şehirleri. İmam-ı Hüseyin'in sağçı zindanısının. Taçmanar kazanı. Siz şu ak zindanı. Daha şu naman Bîbed'in zindanı. İmam-ı Hüseyin'in Labid'in zindanı. Bacak kalmayın. Ben rहा हम साथ दोनों निस तेरे बात सुन सा कभी लोग बाहर कर दो दुनिया आगे तक इनको कसम बाहर कर दो निस था yüzde sağın darvayı kurulun söyle bu fakat kötü yol arz İlkol van müşahı Vakı sıracak koçmaz vakı Vakı sanıklar Ayağı man beyullah Yediki hoca kırmızı kimki ban kimsin adıvan Kimlik akşur saniye zahra Hazreti Zeynep-i Kubra'yı vahra'yı pendinleri Depresyonu yani bağırıyor
نرتلو لأنك أبدو سرس
benim de kasan parşarı payı hoş ravanı oy çağ benim de kasan parşarı payı hoş ravanı 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 çağ benim de sallallahu aleyhi ya sallallahu sallallahu aleyhi ya leytena kunna ma'akum Allahümme la'an katalatel Hüseyin ve ashabu İlahi bihakkil Hüseyin ve ceddi ve din Ümmihi ve akhir A'immetel ma'sumin ve zürriyeti ve bedin نجنا من الغم الذي نحن فيه اللهم عجل فرج ولينا صاحب الزمان اللهم اجعلنا من اعوانه وانصاره شيعته ومواله خداوند اشکر توفیق اطاعت و بندگی کرامت اشکر عفو سیئات سالم عیوب الکرسات توفیق توبه و انابه کرامت ایمان دائمی کرعطا اصل بإيمان نجات حوائج دين القياس والفروات عاقبة سنون كالمحمود سكرات موت كراسان نزول قبر كراسان حسب شاي قبر أزازار قبر النجاة سوري منازل قبر قيامة كراسان وحضرة پیغمبر وعلي بيت توحيدين كالمحشور الشفاعة كالنسير أزنار جهنم كالعذاب بهشت كالروزي حج بيت الله زيارة قبر پیغمبر الصالح معصومين كالروزي سفر مسافرين كربي خطر بیمار بخش شفا مریضن کر بداوا قرضدار کر قرض ادا حوائج ملتمسین توروا علماء دین مبین توب مؤید و منصور اموات المؤمنین کرو غریق بعد رحمت اموات حاضرین اموات شبیع قارب احباب کرو غریق بعد رحمت ارواح صاحبان نظر کرو غریق بعد رحمت نمن مجلس لید مرحوم شرکا کرو غریق بعد رحمت اسلام الاسباب وابا امهات اجداد جداس ارواحنا وگذشتگان کرو غریق بعد رحمت والدین مرحوم بوالدین اشکر غریق بعد رحمت سید محمد رضا بوالدین اشکر غریق بعد رحمت والدین اجداد کرام علیہ فضل اللہ کرم غریق بعد رحمت حضرت خمینی وآوائی خوئی وجد معلوم آوائی سے معنی کرو غریق بعد رحمت
مدفونين در مقبره وادي السلام كربلاء توانش أشرف ومدفونين در همه أعداد مقدس أهل البيت وأنبياء ومرسلين سوري كرسات من العالمين من ثاني دروخ فني نام إكرام بيا مجلس هندي صلاة سوري مسرور نبي ذكر بنور بحرمة الفاتحة. بسم الله الرحمن